Inggih nunas uratian mantu kering ide dane sareng sami santukan parikrama pemungkah bulan basa Bali SMA Negeri 1 Amlapura warsa duang tali duang likur sane mangken jagi kekawitin. Om Swastiastu. Swasti prapta aturang titiang majeng ring para uleman sami sane sampun sida nodya parikramane puniki. Sane dahat mustika yang titiang Ketua Komite SMA Negeri 1 Amlapura, Sane Kusumayang Titiang Kepala SMA Negeri 1 Amlapura, Sane Wangiang Titiang Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Amlapura, Sane Wangiang Titiang Wakasek Miwah Asisten SMA Negeri 1 Amlapura, Sane Wangiang Titiang para guru miwah pegawai SMA Negeri 1 Amlapura, asapunika taler para uleman sami miwah sisya-sisya sami sane dahat tresna sihin titiang. Angayu bagia aturang titiang majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa duaning sangkaning asong kerta waranugraha ide titiang pengkalih ide dane sareng sami presida mepupul iriki ring sajroning parikrama pemungkah bulan basa Bali SMA Negeri 1 Amlapura warsa duang tali duang likur sane nganggen sesanti danu kerti gitaning toya ening nemonine rahina soma umanis wuku bala pinanggal 14 Februari warsa duang tali duang likur. Dumogi dan acara sane pacang kemargiang presida memargi antar tur labde karya sida sidaning don. Inggih ide dane sareng sami sane wangiang titiang mungguing dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahina mangkin inggih punika kapertama pemungkah kaping kalih sesolahan tari Puspanjali, kaping 3 nembangang tembang Indonesia Raya, kaping 4 puja pengastuti, kaping 5 atur piuning saking manggala prawartaka bulan basa Bali warsa duang tali duang likur, kaping 6 sambrama wacana saking Ketua Komite SMA Negeri 1 Amlapura, kaping 7 sambrama wacana saking Kepala SMA Negeri 1 Amlapura sepisanan mungkah parikrama puniki. Kaping kutus penglila cita utawi hiburan, kaping untat pemuput. Ide dane sareng sami sane wangiang titiang pinaka panyembrama ngiring tiar sayang sesolahan tari Puspanjali saking sisil SMA Negeri 1 Amlapura. Majeng ring pregina durusan. Selanturnya nih nembangang tembang Indonesia Raya. Ide dane sareng sami titiang nunas mangde ledang ngadeg abos-bos. Majeng ring sangsane poleh amongan durusan. Ide dane sareng sami titiang nunas mangde kantun ngadeg. Acara selanturnya nih puja pengastuti. Majeng ring sangsane poleh amongan durusan. Ide dane sareng sami durusan malih melinggih suksma. Ide dane sareng sami sane wangiang titiang tincapang titiang ring acara selanturnya nih inggih punika
atur piuning saking Manggala Prawartaka bulan basa Bali warsa duang tali duang likur majeng ring Manggala Prawartaka durusan. Idedane sareng sami nincap ring acara selantur nyane inggih punika sambrama wacana saking Ketua Komite SMA Negeri 1 Amlapura. Majeng ring Bapak Ketua Komite durusan. Selantur nyane inggih punika sambrama wacana saking Kepala SMA Negeri 1 Amlapura saha kelanturang antuk mungkah parikrama pemungkah bulan basa Bali SMA Negeri 1 Amlapura warsa duang tali duang likur kecihnayang antuk nepak gong. Majeng ring Kepala SMA Negeri 1 Amlapura galah katur. Titiang nunas majeng ring Kepala SMA Negeri 1 Amlapura mangda ledang cenek dumun ring ajeng. Asapunika taler majeng ring Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Tata Usaha, miwah para wakase sami mangda ledang taler munggah ke ajeng saha nyarengin Bapak Kepala SMA Negeri 1 Amlapura nepak gong pinaka Cina kaukanyane parikrama puniki. Idedane sareng sami sanewangiang titiang melarapan atau penepakan gong diwau maka cihne parikrama pemungkah bulan basa Bali SMA Negeri 1 Amlapura warsa duang tali duang likur sampun kaungkah. Inggih mepidawuh titiang majeng ring idedane uleman sami sane dahat wangiang titiang riantukan sampun side kecumawis pisugo sematre ring ajeng durus unggahan. Sani mangkin nyiring sareng-sareng piar sayang acara marupa penglila cita utawi hiburan saking sisya SMA Negeri 1 Amlapura. Inggih durus piar sayang. Idedane sareng sami sanewangiang titiang sampun mewasta puput parikrama pemungkah bulan basa Bali SMA Negeri 1 Amlapura warsa duang tali duang likur ring rahina mangkin. Nenten lali titiang nglungsur pengampura antuk kekirangan titiang ring sajroning ngenter acara puniki. Maka wesaning atur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi Santi Santi.